Assalamu alaikum Kırgızlardan YouTube kanalının görüntüleri. Bugün 25. to есть 22 iyun 2025 yıl. Avtorunukta машина tartып беребиz. Бул машина Venta жылы 92 mono 1.8 сырткы акыбалы ушундай жакшы акыбалда. Чехолдору, поликтери, кыскасы машинага вложение жок. Титан дискалары, протекторлары менен көрүнүштөрү ушундай жакшы акыбалда. Venta айдап жүргөндөр болсо билет. Базы болсо 270 миң сом туугандар. 270 миң сом. Артқы көрүнүшү ушундай акыбалда. Мына бул жагы астынан көрүнүшү ушундай жакшы акыбалда. Телефон номери 770 37 98 72 ушул номерге чаласыздар. Баасы болсо 270 миң сом болору. Обмен каралабы? Каралбайт, только наличка. Только наличка дейт. Немесе сиздерге кийинки машинаны тартып көрсөтүп беребиз. А полный тартасың автомобиль? Ооба. А, красавчик. Ford Transit жылы кайсы байке? 95. 95. Мотору. Мотор, простой мотор. Простой мотор, 95. Ичи состояние аябай жакшы экен. Көрүнүштөрү. Универсал барына кетет да бул. Арты канча узундугу байке? 280. 280. 280. Шунда чакан чек-чеген Ford дегендер болсо кайрылып бересиздер. Телефон номериңизди айтып коюңуз. 705 50 40 10. Байке баарынан баасы кызык да, баазын айтыңыз. Базы 480 миң отоз келме. 480 миң. Содалашуу жолдор болот, Обмен каралабы? Только наличка, Кызыккандар болсо кайрылып бересиздер, Бизде кийинки реклама бизде Ford Transit 2.5 краб мотордо дейт. Состояние ушундай жакшы акыбалда экен. Ушундай акыбалда. Ушундай базалган. Обмаскат. Баазың канча деп атсыз, байке? Байке, баазың канча деп атсыз? Базым 400 сурап атсыз, Обмен каралат. Варианттар каралабы? Машина болду. Не машина карап атсыз? Мына кызыл машиналар болду. Кызыл машина. Телефон номериңизди айтыңызчы. Телефон мен номерин айтып Телефон номерин айтабыз. 501 88 78 31. Оштурабы. Кезектеги бизде машина Camry. Camry'nin состояниясы жакшы акыбалда экен. Camry жөнүндө маалымат беребиз. Camry 2.4 бензин 500 тупа экен, 650 миң сом сурап атат. Телефон номери бул жерде. Ички көрүнүшү ушундай жакшы акыбалда. Телефон номерин көрсөттүк. Ушундай жакшы акыбалда. Кезектеги машина бизде Nexia. Nexia 1.5 2010 220 миң сом сурап атат. Телефон номери бул жерде. Ички акыбалын тартып көрсөтөбүз. Ушундай чехолдордо
Orta ahvolda ekan. Sirtqi ahvoli shunday ahvolda. Кезектегі машина bizde Passat B4. Состояниясы shunday ahvolda, 250 ming so'm. 2 injektor, telefon nomeri bu yerda. Sırtqi ahvoli shunday ahvolda, diskalari yaxshi. Telefon nomerini baylanışırızdır. Кезектегі машина bizde Nissan. Nissan sırtı görünüşü şunday ahvolda. İçinde kas. İçki ahvoli. Жағы болса, артқы ешігі. Артқы көрініші. Сіздерге телефон номерін тартып береміз. Кейінгі машина bizde. Komada. Жигули. 21.04 жылы 82-16 карбюратор. 90 ming so'm. Variantlar бар deydi. Sırtqı görünüşü shunday ahvolda. Dünyada oturmama için yardım et. Shunday yaxshi ahvolda. Telefon nomerini ko'rsatdik. Javob qoldirim bo'lsa baylanishaverasizlar. Кезектегі машина bizde. Şu машина satıladi. Gigant. Ayılға, Toğdaşqa sonunda bular. Gigant жөнінде мағлұмат береміз. Mercedes-Benz 711 91 жылы 4 куб турбина. 11-12 расход. 680 ming so'm. Telefonu olsa bu yerде. Машинаның бұл жағынан тартып берелі. Шундай жақсы гигант істегендер болса байланышырсыздар. Артқы көрінішінен тартып берелі. Uzun turaz qancha olарын деле билбейт экенбиз. Билгендер болсо комментарийге жазып коюңуздар. Кейинки машина бизде Audi 100. Audi 100'dan маалымат алып берели. Жылы 87, механика дейт, 1.8, сүйлөшүү жолдору бар. 230 ming so'm сурап атат. Телефон номери бул жерде. İçki состояниясы shunday ahvolda. Artqı tarafından görünüşü shunday. Кезекте reklama bizde. Mercedes SHK. Объем 1.8. İçki ahvolini ko'rsatasiz. Жылы қайсы байка бұл? 90-ші. Артқының көрінісі шындай ақылды. Телефон номеріңізді айтсаңыз? 500 88 68 00. Базың қаншада отсың? 320. Немелер бұл варианттар қаралау? Только наличка. Айтып көресіздер, прилагать етіп көресіздер жаққан болса 380 миллион. Кезектегі реклама бізде Nexia 2 российский номерде. Nexia 2 2010 1.6 объемды состояние жақсы, 160 ming so'm сурап атат. Телефон номері бұл жерде. Аяқ 15, 20 euro 15.
Ha 57 12 11 57. 57. Telefon nomerini ayttık. Maşınanın içki состояниясы. Şunda жақсы ақылды. Burası артқы көрініші. Бұл машинаның артқы тарауынан көрініші. Бағасын айттық. Жағып жақтырған болса, қайырлы көресіздер. Бұл арзанырақ болды дейді, 160 болғанымен ба. Жақсы реальный клиент болса 130-140-қа деле байке берем дейді. Кезектегі реклама бізде Nexia 1 сыртқы состояниясы ушундай қалды. Ичин тартып көрсөтөбүз. Көлүктери жаңы. Артқы көрүнүшү. Ушундай қалды. Барынан базы қызық бізге, базын айтыңыз. Bası boluru 150. 150 досы болары. Кыргыз номерде 150. Телефон номеріңізді айтыңыз. 0771 271 90 11 11. 90 11 11. Бол Nexia іздегендер болса, варианттар қаралау қандай болады? Қаралады, да? Наличка болса, наличка, вариант болса, вариант дейді. Қайырлы көресіздер. Кезектегі машина бізде ВАЗ-2107 2011 дейді. 1.7 инжектор, басы 170 мың сом. 705-02-02-55. Машина жабық болғандығына байланысты ушундай ғана тартып бере алабыз. Кезектегі машина бізде Matiz 2 европейский. Matiz 2 2005-08 автомат коробка. 250 мың сом дейді. Телефон номері бұл жерде. Ал машинаның ичин тартып көрсөтөбүз. О, жакшы экен, э? Ичи беткелерге караганда жакшы. Бир топ эле жакшы экен. Болор канча байке? 230. 230, э? Обмен наличка болобу же кандай? Наличка. Только наличка, э? Телефон номерин айттык. Болсо ошол жака кайрылып чалыш бересиздер. Кезектегі машина бізде Audi 100. Сыртқы акыбалы. Ремонт керек екен. 120 мың сом дейді. Жылы 8718 500 топқа. Телефон номері бұл жерде. Азыр машинаның ички состояниясын тартып көрсөтөбүз. Машинаның ички акыбалы. 4 дөңгөлөгү кошуп берген. Болору канча байке? 100га берем аканча. Окончательно. 100 мың сомго машина издегендер болсо, байкеге чалып кайрылы бересиздер. 4 дөңгөлөгү менен запас. 4 дөңгөлөгү менен запас менен. Кезектеги рекламада бизде Matiz российский номерде. Matiz 2 2004-08 140 мың сом. Телефон номерин көрсөттүк. Ички акыбалы. Ушундай жакшы акыбалда. Телефон номерин көрсөттүк. Кызыккандар болсо, чалып сүйлөшө бересиздер. Кезектеги машина бизде Vento 1.8 mono, жылы 94. Азыр ички акыбалын тартабыз. Ички акыбалына бираз химчистка керек экен. Базым болсо 150 мың сом сурап атат. Телефон номериңизди айтып коңуз. 503 503 97 97 35 35 04. 04. Бол реальный клиент болсо канчага бересиз? Билбейм ошону канчага. Эми 150 деп атасыз. Түшөрүңүз канча дегеним го? 140 болсо берем. 140 болсо. Vento издегендер болсо, телефон номерин айттык, кайрылы бересиздер. Кезектеги машина бизде ошол Honda сатыкта.
İçini sırası ile tartıp görsetemiz. İçki ahvalı. Şunday жақсы ahvalda. Arkası жабық екен. Артқы көрініші. Hazır маалымат алып беребиз. Honda Saber 2.5 расход 450 000 сом. Телефону бул жерде. Моторун жаңы алмаштырган дейт. Кызыккандар болсо чалып, жазып сүйлөшө бересиздер. Кезектеги машина бизде Audi. Белорусский номерде. Audi 93 1.8 бензин экен. Бул жерде азыр 170 000 сом туруп атат. Телефон номери 708 49 20 07. İçki ahvalı. Şunday ahvalda. Şunday таза тыккан. Артта көрдүшү шундай акыбалда. Телефон номерин айттык. Колдон келишинче машиналарды тартып берүүгө аракет кылдык. Туугандар. Дагы биякта дагы бир машина бизде. Ford Transit. Узуну 4 метр туугандар. Только иштете турган машина да мына. Узуну 4 метр. Az birde malumat alıp berебиз. Жылы 91 Ford Transit mekanika 380 000 сом. Telefon номери бул жерде. Узундугу. Hadi için tart görsetiriz. Telefon numarini görsettik. Kızıkkanlar bolsa çalı öresizlere. Kezekteki maşina bizde stream. Çekçegen stream. Azatkan. Жылы кайсы булардын? 2004'te 2004 2 объемда bazı 500 ve 600 bu. 590 000 сом. Hadi içki salonunu tatlı görsetiriz. Okey. Polikleri menen holder menen son çekçegenin. Maştanın artkı görünüşü. Астынан көрүнүшү ушундай жакшы акыбалда. Телефон номер 709 39 09 08. Телефон номерине байланыша бересиздер. Баазын айттык. Варианттар немелер болобу? Только наличка бар. Только наличка. Сиздер менен Кыргыз жардама YouTube каналы болду. Колдон келишинче бияктын баарын тартып берүүгө аракет кылдык. Видеого лайк басып, комментарий жазып туруңуздар.